Turudi kwa neno. Haya ni mafundisho ya Biblia kitabu kwa kitabu, sura baada ya sura na mstari kwa mstari. Yameletwa kwako na kanisa Calvary Chapel Goma. Kwa swali lolote ita ama andika kwa namba 09 76 095 045. Tunapatikana Katoi karibu ya Kwaila. Karibu. Ndugu wapendwa, shalom. Nafurahi sana tena kukutana na nyinyi leo ili tuweze kuchangia neno la Mungu kwa pamoja. La fois dernière, wakati tulikuwa tukijifunza chapitre ya kwanza, tuliishia kwenye makanisa ya Uyahudi wanafurahia na kuexprime furaha ya kusikia ushuhuda ambao Paulo alikuwa amebadilika. Mtu ambaye alikuwa anahudhi kanisa sasa amekuwa mtu ambaye anahubiri injili yenye alikuwa anapiganisha hapo kale. Leo tunataka tuanze sura ya kufuata, Wagalatia sura yake ya pili, mstari wa kwanza. Tutajifunza na kusikia ambayo neno ya Mungu inasema. Biblia inasema hivi: kisha baada ya miaka 14 nalipanda tena kwenda Yerusalemu pamoja na Barnaba, nikamchukua na Tito pamoja nami. Nami nalikwenda kwa kuwa nalifunuliwa, nikawaeleza injili ile ni ihubirio katika mataifa, lakini kwa faragha kwa hao walio wenye sifa, isiwe labda napiga mbio bure au nalipiga mbio bure. Na tatu, tusimamie hapo kiasi. Unajua, Paulo baada ya kupokea ufunuo wa Kristo alichagua kwanza kujiacha wazi kwa wale ambao Mungu alikuwa amewaweka kwanza kama watumishi kabla yake. Unajua kwamba kulikuwa mtumishi wa Mungu Petro ambaye alikuwa anaongoza kanisa pamoja na wengine kama vile Yakobo ndugu ya Kristo. So Paulo wakati alipokea ufunuo wa Kristo, wakati alipokea injili ambao Kristo alimpea, hakuanza tayari huduma tu hivi kigafla. Alipenda kwanza aende awaelezee pia ndugu wengine, kwa sababu alitaka ajue ya kwamba injili anayohubiri ni injili iliyo sahihi ama ni injili ambayo inahitaji kukosolewa. So Paulo alielewa ya kwamba siye mtu ambaye anaweza Ukristo peke yake. Ni tofauti na Wakristo leo, kwa sababu watu wengi wanafikiria kwa sababu wamepata revelation fulani, wamepata ufunuo fulani kuhusu Mungu, wanafikiria kwamba hawahitaji Wakristo wengine, hawahitaji watu wengine ambao ni wadisiple wa Yesu. Lakini Paulo, malgré revelation na grandeur ya ukubwa wa revelation alipata ya Kristo, alitaka aende wafikia pia ndugu wengine kwanza na kuwajua na kusudi pia nao wamjue, akiwaelezea pia injili ambayo alikuwa akihubiri. Kuna watu wengi ambao wanafikiria kwamba wanaweza Ukristo wenyewe leo. Katika Ukristo wa leo, Ukristo wa dunia ya kisasa, watu wengi wanafikiria kwamba wanaweza maisha ya kukuwa disciple wa Kristo bila Wakristo wengine. Yesu Kristo hakuwa mpumbavu. Wakati alikufa akafufuka, kabla aende mbinguni aliacha kanisa, aliacha Wakristo kwa pamoja. Aliwaambia wangoje pamoja Yerusalemu hadi wakati nguvu za Roho Mtakatifu zitawashukia. Kwa sababu gani? Kwa sababu Wakristo wanafaa kutembea pamoja. Wakristo wanafaa kutembea mguu kwa mguu, mkono kwa mkono na wengine Wakristo. Ukristo ni familia, kanisa ni familia, na inafaa kuwa karakterize na upendo kubwa sana. Unajua, watu wengi wanaweka ujuzi mbele, lakini wanaweka kando upendo wa undugu. Paulo hakukuwa hivyo. Paulo anasema kwamba miaka 14 baadaye nilienda Yerusalemu kukutana na wale ambao walikuwa viongozi. Ndiyo, Paulo alikuwa na ujuzi, ndiyo Paulo alikuwa na ufunuo, lakini pia aliprivilege upendo wa undugu, upendo wa Kikristo. Biblia inatuambia vizuri ya kwamba ujuzi unaleta kiburi, lakini upendo unajenga. Ukisoma katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura yake ya 8, Biblia inasema hivi: na habari ya vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, twajua ya kuwa sisi sote tuna ujuzi. Ujuzi huleta majivuno, bali upendo hujenga.
Mtu akidhani ya kuwa anajua neno, hajui neno lolote bado kama ipasavyo kujua. Lakini mtu akimpenda Mungu, huyo amejulikana na yeye. Unaelewa? So unaweza kuwa na ujuzi, lakini kama hauna upendo, hiyo ujuzi ni kiburi bure, inakufurisha, inakuvimbisha, inakufanya mtu wa kiburi. Lakini upendo ndio inajenga watu. Upendo unajenga. So Paulo alikimbia kwanza Yerusalemu aone wa ndugu wengine. Ndio ana ufunuo, ndio ana ujuzi, ndio ana maono, ndio ana vitu vyote ambavyo Mungu alimfunulia, lakini kwa kuonesha wa ndugu upendo, alijiacha kwe corrigible. Hakuna Mkristo mwenye iko au-delà ya correction. Hakuna pasteur mwenye iko au-delà ya correction. Sisi wote tunajua nusu, tunajua kidogo. Ndio Paulo alitaka aende aone ndugu, akiwaambia injili anayohubiri, aone kama wanaweza mkosoa kitu, na tutaangalia baadaye ilikuwa namna gani. Biblia inaendelea kusema katika hiyo verse ya 3 hapo katika Wagalatia sura 2 mstari wa 3, Biblia inasema, lakini Tito aliyekuwa pamoja nami, naye ni Myunani, hakulazimishwa kutahiriwa. So Paulo ameenda pamoja na Barnaba, lakini ameamua pia aende pamoja na Tito. Anasema Tito alikuwa Myunani. Kwa macho ya Wayahudi, huyo alikuwa mtu ambaye hastahili kuingia katika reunio zao, mitingi zao. So Paulo akasema acha niende naye awe mfano ya kuwaonesha kwamba Mungu anaokoa pia watu wa mataifa. So ameenda huko, lakini hawa viongozi hawakumlazimisha kutahiriwa. Kwa sababu kwa Wayahudi kutahiriwa ilikuwa kitu kikubwa sana. Ilikuwa ni kama sinye ya kuonesha kwamba umeingia katika dini yao, umekuwa kama mmoja wao, wanakukonsidere kama mmoja wa kizazi cha Abrahamu, kwa sababu umefuata hiyo regulation yao. Lakini Tito hakutahiriwa. Tito hakufuata regulation za Wayahudi, kwa sababu yeye alikuwa Myunani, alikuwa mataifa. Na hapo kwa wale wa viongozi, hakuna hata mmoja mwenye alimlazimisha Tito kutahiriwa. Na mimi nataka tuone lakini mfano mwingine tofauti katikati ya Tito na Timotheo. Hapa Paulo anasema Tito hakutahiriwa, lakini ukiangalia ngizi Timotheo, yeye aliitwa Timotheo kabla waende na Paulo alimtahiri. Na hawa vijana wawili walikuwa pastor ambao walikuwa wa vijana ambao Paulo alichukua katika ujana wao na kuanza kuwafunza na kuanza kuwaelimisha na kuwafunza njia za Mungu pia na kumjua Kristo zaidi, na walikuwa wanasindikiza Paulo katika safari za injili. Timotheo alikuwa mtu ambaye alikuwa timide sana, alikuwa mtu wa uoga sana. So Paulo hakukuwa na mtuma kwa makanisa zenye ziko na matatizo sana, lakini Paulo alikuwa anatembea naye zaidi kujaribu kumprotege, kumchunga na danger yoyote ambayo inaweza mutisha na kukimbia imani. Lakini Tito yeye alikuwa courageux. Tito alikuwa mtu wa bidii. Paulo angeweza kumtuma kwa makanisa kama kanisa ya Krete. Kanisa ya Krete ilikuwa inajulikana kama watu wa kusema uongo sana. Paulo akamtuma huko kwenye kulikuwa fujo, aende aweke wazee kwa kanisa kama hiyo. Paulo angeweza kumtuma Tito kwa kanisa kama ya Wakorinto, kanisa yenye ilikuwa na shida kubwa sana. Na Paulo angetuma mtu kama Tito kwa sababu Tito hakuwa mtu wa woga. Lakini Timotheo alikuwa mtu wa woga sana. Sikia venye Paulo sasa kusudi amchunge Timotheo, kusudi amuepushe na maprobleme mbele. Paulo anasema hivi, Biblia inasema hivi katika kitabu cha Matendo ya Mitume 16 concernant Timotheo, Biblia inasema hivi, mstari wa kwanza, basi akafika Derbe na Listra, na hapo palikuwa na mwanafunzi mmoja jina lake Timotheo, mwana wa mwanamke Myahudi aliyeamini, lakini babaye alikuwa Myunani. Mtu huyo alishuhudiwa vema na ndugu waliokaa Listra na Ikonio. Paulo akamtaka huyo amfuate, akamtwaa, akamtahiri kwa ajili ya Wayahudi waliokuwako pande zile, kwa maana wote walijua ya kuwa babaye ni Myunani. Basi walipokuwa wakipita kati ya miji ile, wakawapa zile amri zilizoamriwa na mitume na wazee walioko Yerusalemu ili wazishike. Makanisa yakatiwa nguvu katika ile imani,
hesabu yao ikaongezeka kila siku. Unaangalia, Paulo ametahiri Timotheo, lakini Tito Paulo hakumtahiri. Kwa sababu Timotheo mama yake alikuwa Myahudi, lakini baba yake alikuwa Myunani, alikuwa mataifa. Kwa Wayahudi wangesema mpagani. So kusudi asaidie Timotheo asikuwe na shida katika huduma yake ya evangelization, Paulo aliamua amtahiri kwanza. Aliamua Timotheo arespekte etike pastorale kwanza, ili asiweze pata na probleme mbele. Lakini Paulo aliifanya bila kulazimishwa na mtu yoyote. Akamtahiri Timotheo. Na metode ya Paulo ya evangelization, unajua vizuri Paulo alikuwa anapita kwanza kwa masinagogi ya Wayahudi, alafu ndo anaenda kwa mataifa baadaye. So kusudi amprotege, amlinde Timotheo na mashida, ilibidi kwanza amtahiri ili Wayahudi waweze kumpokea facilement katika masinagogi zao. Lakini malgre pression yoyote yenye walipata Yerusalemu, Paulo hakukubali kutahiri Tito. Na hakuna wazee ambao walimshurutisha Paulo kumtahiri Tito. Verset 4. Katika kitabu cha Wagalatia, toujours hapo ambapo tuko kwa mstari wa pili, sura ya pili, sikia verset 4, mstari wa 4, Biblia inasema hivi: bali kwa ajili ya ndugu za uongo walioingizwa kwa siri, ambao waliingia kwa siri ili kuupeleleza uhuru wetu tulio nao katika Kristo Yesu, ili watutie utumwani. Now, hapa tunaangalia nini? Kwa hii verse Biblia inasema kwamba kuna ndugu ambao sio ndugu kiukweli, ambao wanajiingiza kwa siri ili wakwe kama watu wa kupeleleza. Wanapeleleza ili waangalie namna wanaweza haribu uhuru ambao wa Kristo wa kweli, ambao wafuasi wa Yesu wa kweli wako nao katika Kristo. So hawa ndugu wabaya ambao sio wa ndugu, kwa sababu terme ya Kigiriki ambao wanatumia hapo kwa kusema ya kwamba ndugu za uongo, inamaanisha pseudo-delphos. Pseudo-delphos inamaanisha wa ndugu wa uongo. Pseudo inamaanisha mtu wa uongo, fake. Na delphos inamaanisha ndugu. So hawa ni wa ndugu wa uongo, ni wa ndugu ambao wanafanana ndugu lakini hawayuko wa ndugu. Now, inafaa tujue kiukweli ya kwamba sio kila mtu ambaye anajiita ndugu kiukweli ya kwamba ni ndugu. Kuna wale ambao wanajiingiza kwa siri ili waweze kuharibu uhuru ambao Kristo alitupea kupitia damu yake msalabani. Hao watu walijiingiza pia kwa siri kwa haya makanisa ambapo Paulo alikuwa amehubiri injili, na walikuwa wanataka wamharibie injili ambayo anahubiri kwa kuweza kuwafunza watu vitu ambavyo ni tofauti. So hawakutosheka kumfuata Paulo huko ambapo alikuwa, wakamfuata hata Yerusalemu, mahali ambapo alikuwa anaenda pana rapport ya kazi ya namna Mungu iko naokoa mataifa pia. Tunafaa kujichunga sana, kwa sababu hao watu ni watu wabaya na wanaleta division kwa makanisa. Sio kila mtu ambaye anajiita ndugu ya kwamba ni ndugu kiukweli. Kuna wale ambao wanajiingiza kwa siri ili waweze kuharibu liberte, uhuru ambao Kristo alipea watoto wake. Na sisi tuko na jukumu kama watumishi wa Mungu kutoachia nafasi watu hawa ambao ni pseudo-delphos, wale wa ndugu wa uongo. Hatufai kuwaachia nafasi. Sikia Paulo anasema kwa verse ya 5, anasema ya kwamba ambao hata saa moja hatukujitia chini yao, ili kwamba kweli ya injili ikae pamoja nanyi. Napenda Paulo sana. Paulo anasema ya kwamba hata kwa saa moja hatukuweza kujitia chini yao. Pourquoi? Kwa sababu hangeweza kuacha watu waharibu injili na uhuru ambao Kristo alipea watu. Now, inafaa tuwe makini kama wachungaji wa kondoo za Kristo. Lazima tuwe makini sana na kuchungana watu kama hawa ambao wanaleta division. Hawa watu wanaharibu uhuru ambao Kristo analeta. Hawapendi watu wapokee Kristo kupitia neema ambao Kristo alitupea ndani ya kumwamini tu. Lakini wanaletea watu shida mbalimbali na maregulation mingi za kuweza kuheshimu, na hawa watu wanaharibu uhuru ambao Kristo ametupatia. Watu ambao wako plus dangereux, watu ambao ni wabaya sana katika makanisa, ni wale watu ambao wanafikiria kwamba wanajua kila kitu.
na wanataka waforce wengine waweze kufuata vitu ambavyo havifai hata kwa ajili ya wokovu. Nasikia watu wanasema kwamba wewe haufai kuja kwa Yesu na mapantalo zako. Wewe haufai kuja kwa Yesu na ile manywele yako. Wewe haufai kuja kwa Yesu na kuvaa vitambaa kwa kichwa. Wanaweka maregulation zenye hazina hata mafaa kwa ajili ya wokovu ya mtu. Maregulation mbalimbali sana ambazo hazistahili hata kwa wokovu. Na Biblia inatuambia vizuri katika kitabu cha Warumi, Romains chapitre 16, Warumi 16, ukiangalia kwa mstari ya 17, Biblia inasema kwamba ndugu zangu, na wasi waangalieni wale wafanyao fitina na mambo ya kukwaza kinyume cha mafundisho mliojifunza, mkajiepushe nao. In fact, version nyingine nasema kwamba muwaonyeshe kwa vidole. Wale watu ambao wanaleta fitina kwa kanisa, wale watu ambao wanaleta fitina kwa kusanyiko la Wakristo, wale mnafaa kuwapointer du doigt. Mnafaa kuwapointer du doigt, mnafaa kuwamarke. Mark those who bring division. Lazima tuwamarke, lazima tuwapointer au doigt. Kwa sababu gani? Kwa sababu verset 18 anasema kwa sababu walio hivyo hawamtumikii Bwana wetu Kristo, bali matumbo yao wenyewe, na kwa maneno laini na ya kujipendekeza waidanganya mioyo ya watu wanyofu. Le simple, wanadanganya wiko simple. Maana utii wenu umewafikilia watu wote, basi nafurahi kwa ajili yenu, lakini nataka ninyi kuwa wenye hekima katika mambo mema na wajinga katika mambo mabaya. Kuna wale watu ambao wapendi liberty yenye Wakristo wako nayo. Sasa wanakuja na kuweka vitu za ujanja. Wanaonekana kama ni watu wa kiroho, lakini hawako watu wa kiroho. Mtu yoyote ambaye anakuambia kwamba unaweza kusudi uokolewe lazima ndio uamini Yesu, lakini uongeze maregulation zingine zote, huyo haiko mtu wa Yesu. Ni mtu ambaye anatumikia tumbo yake. Anasema wanatumikia tumbo zao wenyewe ili waweze kudanganya mioyo ambayo iko simple, mioyo ambayo ni mnyofu. Le simple, wanadanganya watu ambao wana msimamo katika Kristo. C'est très important ya kwamba sisi ambao tunachunga makanisa, sisi ambao tunachunga kondoo za Kristo, sisi ambao Kristo ametuweka kwa nafasi ya kulisha kondoo za Kristo, lazima tujihadhari na kuweza kuweka kando watu kama hawa na kupointer du doigt watu kama hao ambao wanataka kuleta division katika mwili wa Kristo. Kwanza Wakolosai 2, Biblia inasema hivi, Wakolosai 2 ukianzia kwa mstari wa 20, Biblia inasema kwamba basi ikiwa mlikufa pamoja na Kristo, mkayaacha yale mafundisho ya awali ya ulimwengu, kwa nini kujitia chini ya amri kama wenye kuishi duniani? Msishike, msionje, msiguze. Mambo hayo yote huharibika wakati wa kutumiwa, hali mkifuata maagizo na mafundisho ya wanadamu. Mambo hayo yanaonekana kana kwamba yana hekima katika namna ya ibada mliojitungia wenyewe. Wana créer culte, wana créer religion. Na katika kunyenyekea, in fact anasema kunyenyekea uongo, false humility, humility ya bongo. Na katika kuutawala mwili kwa ukali, hawa watu wanatesa mili zao. Wanaenda maplasi zenye zinaweza tia mili en danger. Aseme no, pale ndio watakubaliwa na Kristo, pale ndio watakubaliwa na Mungu. Wanatesa mwili kwa ukali sana. Lakini hivi vyote wanafanya kucreate religion ya bongo, kucreate ibada ya uongo, na kucreate milite ya bongo, na kutesa mwili kuzania kwamba watakubaliana na Kristo. Anasema ya kwamba lakini haya hayafai. Mambo haya hayafai kitu kwa kuzizuia tamaa za mwili. Ndio wanaziita discipline, lakini haziwezi hata zuia tamaa ya mwili. Paulo anasema vile katika kitabu cha Wakolosai. So ni maregulation mbalimbali ambazo wanadamu wanaleta, lakini hazifai kwa lolote. Neema ya Mungu, neema ya Kristo ndio peke yake ambayo inafaa kwa ajili ya wokovu wetu. Neema ya Kristo inafaa na ndio inastahili ili tuweze kuokolewa. Neema ya Kristo ndio inafaa ili tuweze kuishi utakaso.
na neema ya Kristo ndio inafaa ili tuweze tukuzwa pamoja na Kristo. Maisha ya Ukristo wote mwanzo hadi mwisho ni neema na neema peke yake. Hakuna hata mtu mmoja mwenye anaweza obeiri kutii sheria ya Mungu bila kukonsidere, bila kutia mkazo kwa neema ya Mungu. Mkakumbuka hata vizuri wakati Mungu alipana Decalogue, alipana zile 10 commandments. Alianza vizuri na kukumbusha Israeli neema yake, kwa sababu bila neema hakuna mtu hata anaweza shika sheria ya Mungu. Ukiangalia katika kitabu cha Kutoka 20 mstari wa kwanza, Biblia inasema hivi: Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Unasikia wenye Mungu anasema, Israeli sikia, mimi ndio Mungu niliyekutoa kwa Farao. Mimi ndiye Mungu niliyekutoa katika utumwa, na nilivifanya kwa neema yangu. Si eti ulikuwa unastahili, hapana. Nimekutoa huko kwa nguvu zangu. Ukielewa hiyo neema sasa, mstari wa 3 anasema, usiwe na miungu mingine ila mimi. Mungu ameanza vizuri. Ameanza wapea introduction ya kuwakumbusha ya kwamba yeye ndio aliwaokoa. Yeye ndio aliwatoa katika utumwa, na wakajua hiyo wako na jukumu sana ya kutii sheria zake. Hatuwezi weza tii sheria za Mungu kama hatuweke mkazo na kukumbuka neema ya Mungu. Neema ya Mungu ndio inatupea nguvu hata ya kupenda Mungu. Neema ya Mungu ndio inatupea hata nguvu na motivation ya kuweza shika sheria za Mungu. Paulo anaendelea kuverse ya 6, anasema, lakini wale wenye sifa ya kuwa wanacheo walivyokuwa vyovyote ni mamoja kwangu. Mungu hapokei uso wa mwanadamu. Nasema hayo wenye sifa, hao wenye sifa hawakuniongezea kitu. Venye Paul anasema mwa hii verse c'est quoi? Mungu haangaikie titre za wanadamu. Titre za wanadamu zina importe peu mbele ya Mungu, hazifai kitu mbele za Mungu. Na kanisa ya Kristo ni familia. Titre zetu hazifai kukuya mbele kuzidi uhusiano na upendo wa undugu. Hii ni familia ambayo hata baba mzazi mwenye alikuzaa anaitwa ndugu yako katika Kristo. Hata mama mwenye alikuzaa kama ameokoka anaitwa dada katika Kristo. Kwa sababu gani? Titre na fonksio zetu, malgre ma titre na mafonksio zetu, sie wote tuko kaka na dada katika Kristo. Ni familia. Mbele za Mungu tunaitwa wana wa Mungu. Mungu haeziona fulani na kumuita mfonksio yake mtitre fulani, hapana. Anatuona si wote kama watoto wake. Ndio maana Paulo anasema ya kwamba wale ambao walikuwa wanaonekana kama cheo, mimi ile cheo yao haikunionyesha kitu, paske wote kwangu ni watu wa moya. Paul alikuwa na comprehension ya yulu. Akola ati fulani ni apotre, fulani nani, archbishop ama nani, wote aliwaona kama ndugu katika Kristo. Ninaomba wakati ambapo kanisa itarudi hapa kwa hii msimamo ya kuona ya kwamba sisi sote tuko wa ndugu tu. Hata kama Mungu amekuita kwa huduma fulani na kupatia fonksio fulani, lazima uelewe ya kwamba uko ndugu. Mungu, Kristo ndio kichwa cha kanisa. Sisi wote tuko parti ya mwili wa Kristo. Mmoja anaweza kuwa mkono, mwingine anaweza kuwa kidole, mwingine anaweza kuwa mguu, na wengine ni makucha. Lazima tujue ya kwamba tuko maparti za mwili ya Kristo. C'est très important ukumbuka hiyo. So usiache titre na fonksio ze uko nazo zikuinue sana de façon que unakatala koinonia, ushirika wa wandugu. Ushirika wa ndugu ni muhimu sana kuzidia fonksio yoyote ambayo Mungu alikupatia. Mungu hana favoritisme. Paulo anasema ya kwamba Mungu haoneshe heshima ya mtu yoyote. Mungu hana favoritisme. Mungu hana parti pris. Mungu iko souverain. Yeye ndio kichwa cha kanisa, na sisi wengine wote ni viungo vya kanisa. Viungo vya mwili wa Kristo, pardon. Paul anasema ya kwamba hao watu wote walikuwa na renomea yulu, hawakumsaidia kwa kitu, bali muacha ajidefendre, walimwacha aseme injili yenye iko na ubiri. Kisha après sasa ile verset ya 6, Paulo anasema hivi sasa, bali kinyume cha hayo, walipoona ya kuwa
alikabidhiwa injili ya wasiotahiriwa kama vile Petro ya waliotahiriwa, maana yeye alimwezesha Petro kuwa mtume wa waliotahiriwa, ndiye aliyeniwezesha mimi kwenda kwa mataifa pia. Now, il y a plusieurs dons. Kwa watu wengi ambao kuna mazawadi mbalimbali, lakini Saint-Esprit ni mmoja ambaye anagawanya zile mazawadi. Ile diversite inasaidia bote ionekane katika mwili wa Kristo. Umoja ndani ya diversite inasaidia bote ionekane, urembo ionekane katika mwili wa Kristo. Kuna watu ambao Mungu alipea mazawadi kadhaa, na wengine akawapea zingine, na wengine akawapea zingine. Wakati ile pluralité de dons inakuwa, lakini unité, umoja wa Ukristo unachungiwa, hiyo inaleta furaha na baraka sana. D'ailleurs, Biblia inasema katika kitabu cha Waefeso ya kwamba kila mtu iko na responsibility ya kumetre effort, ya kuweka mkazo ili tuweze kuchunga umoja ambao Kristo alianza kupitia Roho Mtakatifu. Na verse 9 anaendelea kusema ya kwamba tena walipokwisha kuijua ile neema niliyopewa, Yakobo na Kefa na Yohana wenye sifa kuwa ni nguzo, walinipa mimi na Barnaba mkono wa kuume wa shirika, ili sisi tuende kwa mataifa na wao waende kwa watu wa tohara. Wanawapea me ya ushirika. Ile terme ya ushirika pale inamaanisha koinonia. Inamaanisha kwamba wanawapokea katika ushirika wa Kristo. Wanakubali injili ambao walikuwa nao. Na mimi nataka malizia hapa kwa hii mafundisho ili prochainement tuanzie hapa penye tunaishia. Kwa sababu verse ya kufuata itatonesha dini ambayo inafaa. Kwa sababu ndio wamewapatia hiyo mkono wa ushirika, lakini watawaambia vitu ambavyo waweze kujilinda navyo, waweze kuchunga na kuobserve vizuri. C'est très nécessaire kwetu kama Wakristo kuchunga umoja wa Ukristo. Kristo alinunua kanisa kwa damu ya bei kali. Ilimgharimu Kristo kuweza kuleta kanisa kwa pamoja. Na mimi na wewe sasa kama Wakristo, kama watu ambao waliokombolewa na Kristo, tuko na responsabilite ya kuchunga umoja ambao Kristo alitupatia. Umoja ambao Kristo alinunua kwa damu ya bei kali. Usiwahi acha kitu kiweze kudivize kanisa. Usiwahi tolere betize ya kuacha watu wajiingize na kuanza divize mwili ambao Kristo alinunua kwa damu ya bei kali sana. C'est très important kama mchungaji kuchunga kondoo za Kristo ndani ya umoja na upendo, kwa sababu Kristo ilimgharimu mwili wake ili kanisa ikuje pamoja. C'est pourquoi kama pasteur mimi nakuencourager wewe Mkristo ama kolege mwenzangu pasteur kuchunga sana umoja wa Ukristo. Usitolere bêtise, kwa sababu Paulo anasema Mungu hana favoritisme. Usitolere mtu mwenye anataka ajinue zaidi ya kichwa ya kanisa ambao ni Kristo. Ndio sisi wote tuko na mazawadi, sisi wote tuko na uwito, lakini zawadi zetu hazifai kututuma kutoka katika ushirika wa Wakristo wengine. Mkristo anafaa kuishi na Wakristo wengine. Biblia inasema ya kwamba msikose kukusanyika kama ilivyokuwa desturi ya wengine. C'est très important. Hakuna Mkristo mwanaweza weza tembea ndani ya Ukristo yeye peke, tunahitajiana sisi kwa sisi. Tumeona Paulo alienda hadi Yerusalemu kutafuta hii mkono ya ushirika na wengine wa Kristo wenzake. Shida ni kwamba madini zimekuwa mingi na zinajidivize kwa vitu vingi tudivize kama wa Kristo. Wamoja wanajidivize juu ya chakula, imaginez-vous. Wengine wanajidivize juu ya matitre mbalimbali. Mimi manipati yake ni ubiri mkanisa, mimi natoka mimi ndaanza na mika kibanda kangu. No. Hauna maturite. Kristo alinunua kanisa kwa bei kali na anataka tutumike pamoja, tutumike kwa umoja. Lazima tukubaliane kwa hiyo ili mwili wa Kristo uwe na nguvu sana. Leo dini mbaya zimeungana pamoja, zinaoneshana ushirika mzuri kuzidi hata wa Kristo, ambapo sisi wa Kristo ilibidi tuwe na ushirika na umoja na upendo na kuvuka tule tu vitu ambavyo tunaweza tudivize na kushikamana na wenye viko fundamental, vitu ambavyo ni vya msingi
na kushikamana na neema ya Kristo, kwa sababu neema ya Kristo ndio inatuchunga katika umoja wa Ukristo. C'est très important, je t'encourage, kama uko Mkristo, kama umeokoka, lazima uchunge koinonia. Tembea na Wakristo wengine. Tafuta ndugu zako wa Kristo. Mkae pamoja katika umoja na utaona baraka za Mungu. Naomba Mungu awabariki sana.